جوانên Herêma Firatê ji bo şermezarkirina komploya navnetewaya li cî rêber Abdullah Öcalan meşek li dar xistin û banga azadiya rêber Apo kirin. Meş li bajarê Kobanê bi duruşma bijin jiyan azadî re dîwarê emiraliyê hilweşînin û azadiyê ser bixin ji girê meştenûrê dest pê kir û li qada jina azad ve guherî mîtîngê. Di mîtîngê de endama yekîtiya jinên ciwan Rodîn Bozan got ev 25 salên hêzên komploger dixwazin birêya komployê fikrê rêber Apo tune bikin. Lê fikra rêber Apo komployên wan vala derxist. Rodîn Bozan diyar kir ku ew wekî ciwan dê li ser fikra rêber Apo bimeşin. Beşdarên meşê jî bi israr banga azadiya rêber Apo kirin. تجدید هر روزانه دسر رهبر آپو گرانده به و تو آگاهی مج رهبر آپو تنه ام وکی جوان رهبر آپو ام اف تجدیدا گو دسر رهبر آپو ته مشاندن ام نعلت و شرمزار دکن اجبر وی که شخای هدف دولت ترکیه دهندر تجدید دا نه صدام آخا مثلا بیشن شخص رهبر آپویه صدام آخا توایی گل کرد گشتیه وکی تزانن آنها مالبات قطبه و دولت ترکیه ایریش خواه دسر گریلا دهنش بر وی کیجی رغمی که اونا نکانن ایریشی خواه پیک بینن نکانن چالاکی خواه پیک بینن اونا دهندر زندان دا در ریبرتی دخل به تجدید میرو وقت جنین جوانین ایکو بانی تفکر جوانا میرو البدری دا کتنا قادانا شبوی قنبله سر ریبر آپو گوته چه کرنا جوخا جی وقت دولت ترکیه فاشیزم بروجانا تجرید اندره تجرید دال سر ریبر آپو فرض دکه یعنی حرتم دولت نبنتاوی دولت ترکیه فاشیزم دخوازه فکر ریبر آپو فکر ریبر آپو دناوا گلی کرده بده تناکرن